Quería desde escoitarme. Dios, a ver se hoxe puxen a configuración do ruido do micro ben, porque onte me din conta que se me escoitaba ata respirar. Vale. Isto é o xogo, o resto está ben. Vale. Debería desde estar escoitando todo con normalidade. A ver. Eu... Non sei, en algún momento debería de cambiar isto do son porque necesitaría dividir as calles como tiña antes, pero... Só leva un ratiño, así que xa non teño un pouco máis de tempo. Coño, que non me está... Put. Coño, teña tapado xa, que son un paro. Vale. Aparte, pode ser un pouco raro, porque tirei a cámara sen querer, que antes siguen facendo probas. Perdón. Siguen facendo probas para ver se podía capturar a Switch e me din conta dun problema, que como teño dous dogs, un deles a capturadora non mo pilla ben. Así que, bueno, iso vai requerir un pouco máis de tempo do que eu esperaba, pero nada. Bueno, es de recolocar a mesa porque esa vai ser outra, pero... vale, en principio todo está ben, sen maior historia, todo está no seu sitio, así que podemos empezar. Hoxe atraseime un rato porque se me foi a ollas máis. Estaba mirando da capturadora e se me foi o tempo. Non hai moito máis motivo que ese. Vale, cambiei o tamaño do chat porque me estaba dando impresión de que parecía demasiado pequeno. Feito unha cousa que vou facer é que non aparece indefinidamente, porque senón, joder, as mensaxes de proba tamén me parecen We have been indefinidamente. preparing for your arrival for years, perhaps centuries. We have been patient. We know you have much to teach us. If you can hear my voice, whoever you are, welcome home. ¿Qué cojones está pasando? Voy con home. ¿Qué home? It just repeats after that. Who was that? The head of the station, presumably. Eu vou deixar as mensaxes tipo 70 segundos, que penso bastante para que se lean. Sí que me gustaría que aparecesen de arriba a abaixo. Pero iso non sei se podía cambiar aquí. Perdón, isto que non este atento no xogo, pero que isto no panel de control do... Isto xoraría que lle fai cero caso, pero... Bueno, en rigor podría cambiarlle a fonte. Mierda, vou cambiarlle a fonte, se me foi o... Porque sí que teño que ven por defecto e tampouco me parece auta maravilla, pero... E ademais eu son neste aspecto... Onde hai test? O texto ten sobre. As cousas debería de probalas antes, porque agora estou facendo parvo aquí. Non teño... Vou ter que escribir no chat para probar. Vale, esta fonte se lee un pouco mellor, pero se ve un pouco máis pequena e ademais máis vertical. Escoller fontes, ese gran mundo.
Agora igual o que facía era poñer en 20. 25, un pouco de máis. Ai, bueno, non pasa nada. Levo 3 días facendo probas de directos. Que... En algún momento prometo vos que deixarei de probar cousas e o farei antes do directo, non despois, pero realmente as vexo mellor así. Es que esta fonte non me gusta moito como sabe. A ver... Aparte, sinceramente eu xuraría que non o vexo exactamente igual no panel de control como vedes vos. Fonte que se lea ben, pero que non sexa aí unha locura. Non son moi fan das fontes cadradas en xeral. Mira. Por exemplo, se a poño así. Ou se non chego a ser que teño. Hostia, non me cambiou a fonte, que pasou? Non lle di a guardar. Eran unhas fontes que eu penso que non son, o sea, que non as ten OBS, se non as teño instaladas no PC, non máis pilla. O StreamYard sí que as pon, pero sinceramente vou tirar coa mítica fonte Verdana e paso de todo. Se lee ben, o no, Verdana non. A ver, probemos que se lee mellor, Times New Roman ou Helvética. Diría que Times New Roman. Está en 22 puntos, penso que se lee suficientemente ben, ten sombra. Vale, a ver. Pero sí que o directo, curioso, que sigue tendo un certo retraso cando escribide sacándose en pantalla. E a ver, non é un drama, tarda como ese segundiño, pero sigue pasando. Eu penso que así se lee ben. Pero o meu nome non se lee ben, pero porque está en morado o que hai. Pero o suficiente. Molaría máis opcións do chat. Igual un pouco, sí. Pero... non me gusta un font. Porque aquí... Joder, é curioso que teña sombra, pero non teña borde. Pero que... Cojones. Sí que ten borde, pero... Explica moi mal. Ten intermedios. Van tipo 0,5. Dios, é que... Non sei, igual é que agora me acostumei a cousas tipo Illustrator de verdade, pero... Vale, que opinades de como se lee así en pantalla? Ahora sí. Curioso, non tedes a pausa do café como ás 10:30, 11. Vale, penso que así está guai. E que así lle pon un rollo verde un pouco estrano, pero... Penso que así será un chisquiño mellor. E a opción de Volt xa estaba, pero como non a ten, pois... La dura es vida. Yo sé que en verdad é unha letra horrible para ler. Non vou mentir.
Joder, que no sé qué letras será. A ver, esta no está mal. Dios, ¿cómo aplica Word Stream Elements? Sí, una putísima mierda, en plan. No se nota que no vectorizo texto. Jesús. Bueno, empezó así, más o menos. A ver. Cosa, es que, no sé, por ejemplo... ¿Por qué no me cambio fonte ahora? Cojones, tronco. ¿Estás diciendo? Hostia, pero ¿qué fontes ten... ¿Qué fontes tengo OBS? Pues no tener que instalar más. Qué preguiza. Qué preguiza. Bueno, pues deixaré Arial de toda a vida. Vale, pregunta. ¿Qué tal va de tamaño? Sí. Y al final voy a acabar cogiendo Lorem Ipsum. Porque me da preguiza escribir cada vez que probar. Es que, a ver, ainda que xa foi bastante tempo, a última vez que traballei de asalariado sí que había pausa de café. Era como rigurosamente as... A ver, rigurosamente non, pero entre as 10 e 10 e media todo o día os facía pausa de café. E aí é cando te ibas a desayunar tranquilito e tal, e ao final se supón que eran 10 minutos, pero acababan sendo 20 ou 25. Bueno, claro, que ti, joder, estaba pensando, claro, que font, o sea, font, mos traballar en remoto. Que a verdade é que non me lembro ben se ben tío, se dende que xa non teño clase, só teño así exámenes dispersos, e volvo a estar bastante perdido de día. Vale, pois en principio xa está, agora se lee máis ou menos. Non sei, en algún momento barallarei e poñerlle un fondo ou algo igual para que se lea un pouco mellor os nomes e tal, pero bueno, o texto se lee, que é o que me interesa, o tamaño está ben. Vale, vou... Dios, me deixa copiar tanto Lorem Ipsum, a ver se lo copio isto. E que necesito que o texto chegue ata arriba de todo, para ver ata onde chega antes de 70 segundos, porque logo se vai borrando. A ver, ten que subir un párrafo máis ata onde chega. Vale, non pasa de aí, perfecto. Perdón que os acabo de ocupar todo o chat. Eu teño traballo máis relativo que proactivo, entón... Media hora rigurosa, fai Adrián. Está ben. A ver, que en verdade non sei... Bueno, tampouco sei onde ven iso, se ven no convenio ou que cojones, pero... O das pausas, supoño que sí, non o sei. Pero... Sí que Sounds more like a mierda, cult non sei a leader que lle to din. me. Xa liei. Someone who flew too far from home. Generations ago, millions of Earthers Bueno, tried non to sei se set up acabo de liar, mining sinceramente. stations Non me fixei a que lle din. Some of them lasted. Some died off right away. And some of them, no one knows. Still, a station this large, uncharted, and seemingly uninhabited? It's like nothing I've heard of. What did the initial scans tell us? E que, sinceramente, None of the scanners agora penetrate que past volvo a the ter filtration, clase como todo un but pouco there are no raro, heat sabes? Porque signatures, no hai veces que temos activity clases de except 3, this 4 horas Looks clear. e como esa persoa, quero dicir. E o tipo colle te di, bueno, cando que irades por medio facedes unha pausa. Que pasa? Que ás veces a pausa o tipo teóricamente nos deixa con 10 minutos, pero 10 minutos se acaban convertindo en media hora porque, pois, hai xente que vai fumar un pitillo, hai xente que vai tomar un café, hai xente que non sei que, entón, pois, bueno, é un pouco así o que vai xurdindo. Maybe. But we don't know who stashed it here. Or who else they might have told about it.
Not to mention, how the fuck are we gonna find it in there? Hombre, pues, xa te digo eu que Place is non te fan massive. fallas 6 horas. There's a line in the O sea, coordinates. xenuinamente, isto non é que o Something diga eu, o about demostra a ciencia. Cando pasas first máis de unha ones. hora facendo algo, a túa What does atención that está de mean? caer. Que o We'll saibas. know till we get inside. Entón, a partir de aí, podes establecer Alan, uns Ray, períodos razonables. stay Evidentemente, on que the debes ship. facer unha pausa cada Be hora, ready pois to é un burn pouco hard así if e there's tal, any pero activity on the radar. facer unha pausa Sure cada thing, 2-3 bossman. horas a mí me parece normal. Good hunting. Maya and I will head inside and search around. Porque aparte quiero decir, non sei, depende un pouco do que traballes, de como sexas e tal. Ou hai veces que, se por exemplo estou facendo unha cousa e me di, boa, tens que deseñar un cartaz. Imagínate. Da igual, non sei, cousas que me mandaron este ano, por exemplo, o cartaz de Festival de Música. E se por exemplo me poño a facelo de noite, ata que acabo, sabes? O sea, simplemente se me vai a olla co tempo e cando acabo acabei. Pero se estou durante o día, pois evidentemente hai cousas que facer. E fago pausa pois para facerlle caso a Libra, facer un café, levantarme, estirar as pernas 5 minutos porque se me quedo aquí anquilosado, etc. Pois estas cousas. Mira que eu recoñezo que cando me poño a facer unha cousa me poño a facelas, en plan, se me vai totalmente a olla do tempo e do espazo. Pero tamén me ten que interesar o que estou facendo por iso. Exactly how old is this place? Too old to be on any maps. Maybe 100 years? Damn. This is fucking strange. Pero non penso que ninguén o asuma. Penso que hai moitos xefes que asumen Let's que te search for poden the explotar command como para que iso center. pase. Mais, Over que here. logo realmente chega a pasar ou non é outro tema, pero e logo tamén están os xefes que se van contigo a facer esa pausa e pasan de todo. What? Che cambiei a sincronización vertical. Pero, que pasou aquí? Isto non tiña sincronización vertical. É que algo me está fallando aquí. De repente acabo de notar un... Bueno, me cambiou os gráficos. Isto non estaba así, joder. E, por exemplo, isto eu deixei en alto sen máis. E non me lembro que máis tamén isto. A ver, co xogo parece que vai ben igual, non? Pero... Vale, xa non hai cortes. An entire station, completely abandoned. I can't even imagine what could have happened here. Maybe we'll find out. As long as it's on the way Me to parece que finding the traballando de MK core. diseñador non sei nin por que convenio vos, sinceramente. The station Ainda is non cheguei a esa ancient, fase but the nav profesional beacon da is miña vida. new tech. De Adrián. Cinco minutos por hora en pantalla. O sea, pero esas dúas cousas son rollo acumulables The aux power is on ou these son breakers. cousas que van por separado. This sector is now powered. There are 3 total. Each should have its own control room like this. 3 sectors. I'll go ahead to find the control centers in each one. You keep scanning the servers for any leads. Fine. Have the fun to yourself.
I'll call you once I power up the next sector. Tiene energía de reserva. Diagrama de The estación. idea of exploring this whole station. ¿Qué doesn't cojones? Como que catedral. But whoever said riches came easy. Ok, pues nada, parece que sí hay una secta aquí. Hace 30 minutos seguidos. Y que estaba pensando que si eso es acumulable, tipo, coges un descanso cada 4 horas. Eso de que sea acumulable, te estás cogiendo, o sea, ti podrías coger los 20 minutos das 4 horas, más luego los 5 minutos que tenías acumulados, que son otros 20, o sea, 40. ¿No? 5, 5, 5, 5, sí. Sí, pienso que está en 160 por mensaje o algo así. Que antes quise copiar o rollo de Loremison me pasó también. Está en tamaño mensaje de Twitter, cuando Twitter existía. We still haven't talked about last night. Probably should keep it that way for now. About last night. Yeah, Cap. Tell us about last night. Which one of you made all those noises? Sounded like a koyo stuck on a... Ah, Falota! Get off this channel. Private channel from here on out, okay? And maybe we just focus on the mission for now. You got it, Boss Meng. A ver, ¿de aquí vienen o dónde? Oh, que ya me perdí. Vale, pienso que voy a buscar aquí. Ah, que esto es un cadáver. ¿Qué cojones? Pero está en posición de rezar. There's a dead body here. He seems almost posed. That's weird. Do you think it's related to the core? Don't know. I'll keep searching around. The last one? Huh. What does this mean? Eso está mensaje porque entré en un sector, o sea, en este sector barrero para conservar el mejor para el futuro. Confía en Dalton, confía en Asinal, viviremos de nuevo último. Ok. No sé, esto está empezando a parecer un Okay. poco Horizonte This group Final called itself o the algo así. Cassiopeia Collective. Landed here in 2226. They were an unlicensed settler community from Earth. ¿Verdad que siempre que ves What happened to them? un videojuego de este rollo pienso que me lembro Horizonte Final y luego penso na miña cabeza non sei se me lembro de que vai Horizonte Final. O sea, me lembro da parte estética e teño como imaxes claras na miña cabeza, pero non sei se me lembro moito do argumento. Pero que pasa, esto ao revés. Estas caixas de distribución. We're about to hit the greatest score a scavenger has ever come across. Non, destino final non, horizonte That's what he final, a said. de ciencia ficción, que está no espazo, que ao final What do you aparece plan to do with it? un tipo The money, I mean. así como I'll con head back pinchos to na Sirius. cara ou algo así, que non me You lembro. want to go back to the station where there's a bounty on Como your se head? chamaba todo iso? A ver, With this money, I can make the bounty disappear. hostia, que putada. How? Se vos poño... By- Se vos poño isto pantalla completa, cando fago el tabulador deixas de verlo. Vale, tomo nota. Sí, é esa mesma. Going to war with Dawes? By making him irrelevant. I'm going to build an OPA that actually helps Beltos. Que a ver, que estéticamente hai como, joder, moitos videoxogos que collen recortes aí, o sea, mesmo Death Space e tal. Pero
o argumento en sí non me lembro moito de que iba. Así que había unha mierda satánica polo medio, pero fora diso non sei se me lembro moito. Igual non tiña pinchos na cara, simplemente tiña tatuaxes satánicas. Pode ser. Non sei se o lembraba exactamente así. A forma da nave sí que me lembraba, pero o tipo non sei por que o facía con outra pinta. Non sei por que, o sea, non sei por que vin esta peli tan novo, sinceramente. Penso que cando vin, non sei, igual tería 12 anos. Vale, a ver. ¿Qué pasó aquí? En qué caixa de distribución aquí. Aparte, hoxe me din conta doutra problemática bastante importante que teño para emitir outra vez. Que me din conta de que o dock que teño aquí, o da Switch 2, pero non é o da Switch 2 según que merquei. Porque teño dous, o que me traía que está na sala e outro aquí. Pois, máis ou menos isto. Que non sei se o biches alguna vez este rollo. E ten, pois, cable de rede e tal, todas as conexións iguais. Pero ten un botonciño que te deixa cambiar de entrada. E te deixa cambiar entre... Se está conectado o cebolo este, ves directamente pola pantalla da Switch, o sea, como se fose un estante para terlo enriba da mesa, ou te deixa cambiarlo para verlo na tele. E non sei se é por culpa deso, pero a capturadora non mo pilla. Entón, pois, vou ter que quitalo da sala e poñelo aquí. Pinhead. Non sei, non me soa nin polo nome. Ah, sí, pois o estou confundindo con isto. De que coño é Pinhead? Hellraiser. Isto sí que non sei se vai. Xuraría que non. A ver, sinceramente, hoxe o vexo e vendo isto penso, parece un fanfic malo de Diablo. Non sei, que conste que eu de sagas de terror cero idea, porque a mí non me gusta moito o terror no cine, pero non viñen daqui. Me estou desubicando totalmente do que estou facendo. A ver, caixa de fusibles. Xa lle din, non? Non lle din, non sei que fixe. Agora teño que ir conectando todas. Conectar izquierda. Conectar abajo. Izquierda. Ah, vale. Agora ten máis sentido. Conectar abaixo, supoño. Que a esquerda non sei onde leva, pero... Sensor de temperatura, vale, supoño que iso hai que abrilo. E non se ve nada máis por aquí. A ver.
recollín restos. E isto serviu para... Cojones acaba de pasar. Non me está gustando isto. Non sei se teño claro o que acaba de pasar. Isto non o podo abrir. Isto supoño que sí. Pero sí, non sei, este sitio está empezando a ter como unha pinta bastante mala. Eu pensei que este xogo iba a ser tranquilito, de acción, pero tranquilito. E non me está parecendo tan tranquilito. Felota. Drummer? What happened? Dead bodies. Many of them. Deika, I'll head to the power. Then we can investigate it together. Now you want to include me? Fantastic. So what about you? What are you going to do with your share? I don't know. I haven't thought about it. Felota, you must have some idea. You could pick a station to settle in. Set up shop as an engineer. I could. I'd miss flying around, though. Maybe I'll buy the Artemis off Khan. You can call me captain for a change. Ah, this ship has had enough mutinies already. a ver, non sei que hai por aquí exactamente. Red de minería. Vale, recollín restos. Realmente non teño moi claro se recoller restos sirve de algo. Xa o fixen un par de veces, pero... ¿Qué cojones? Pero esto es... ¿Un pupitre? What? I'm not familiar with the Dalton principle. Something tells me it's not exactly accepted science. Principio de Dalton. Se estima que na nosa galaxia, a Vía Láctea, ten 87 perdón, iba a decir millóns, non, home. 87.000 anos luz de diámetro. 10.000 millóns de planetas, 300 millóns teñen condicións para a vida. Isto conócese como a zona da habitabilidade. Según a paradoxa de Fermi, debería haber vida inteligente na nosa galaxia. Sen exposición ás bacterias ou oxígeno, os corpos humanos poden evitar a descomposición de forma indefinida. Grazas á lei de Moore, podemos predecir que a tecnoloxía médica será máis eficiente ano tras ano. Iso fai que as posibilidades para civilizacións alienígenas e humanas avanzadas sexan infinitas. Se o temos todo en conta, o principio de Dalton afirma que a resurrección de corpos infectados en éxtasis por parte dunha civilización avanzada humana ou non só é cuestión de tempo. Sabes? A ver. Eso me parece un pouco asumir bastante, pero ok. ¿Qué? Ok. Pois interesante, sí. Bodies in the vacuum don't decompose. Guess that was the lesson. Sí, porque ten a boca aberta así. A ver. Next life goals. Eat ice cream, become scavenger general. No pongo scavenger, me acabo de inventar. No sé qué pongo ahí. Fight the bacteria, ride a spaceship, thank the aliens, climb a mountain, try swimming, see my mommy, see my brother. Okay. Next life goals. Strange lesson for Pero children. estos tipos, ¿qué cojones fixeron? Se Or anyone. momificaron. Estou flipando. Non sei en que momento as cousas están escalando deste xeito tan estrano.
que como que se meten en ataúdes y no sé, se criogenizan, se momifican o qué cojones. They're designed to keep corpses in stasis, virtually forever. Looks like they were pulling walls off the station to fashion these caskets. Big pagal. Okay. All of this planning and effort, just to prepare for their own deaths. This feels like grave robbing. Me Even coña more que so than utiliza usual. o rollo ese que tengo una especie de imán para But pillarlo just todo, think me of dejo the yo historical mamá. value. These were some of the first people to try and survive out here. Does historical value pay well? Beats me. Reading this message, you'd hardly know they've given up on surviving and are putting all their hope in. Las recicladoras por votación unánime o colectivo Casiopeia, perdón, decidiu retirar do servizo todas as recicladoras de biomasa e desguazalas para obter os materiais. Damos gracias a todos os membros que participaron na visita e esperamos con ganas un futuro mellor. Asunto fase 3 de Logan Dalton. Non teño moi claro que Logan Dalton, pero antes falamos de algo que era a doutrina Dalton, así que entendo que é o mesmo señor. Comezamos a fase 3 do plan de realiniciación de... O sea, perdón, me acabo de liar. Isto de traducir ás veces fai que me trabe un pouco, perdón. Comezamos a fase 3 do plan de realineación que planexamos na asamblea do colectivo o mes pasado. Suspendéronse todas as operacións de minería habituais. Rogamos que os empleados das minas que se presenten nos seus postos habituais para ser reasignados. A administración comunicará os novos plans para o desguace e o propósito para os materiais de construcción. Unha vez recolectada unha cantidade de materiais adecuada, comezaremos coa fase 3 para iniciar a construcción dos ataúdes de éxtasis. Os deseños publicáronse no centro de comunicacións e poderánse añadir comentarios antes da asamblea do próximo mes. Vale, ok. É que efectivamente se estaban como momificando. Non sei que o de éxtasis non sei se entendo moi ben que se estaban como intentando manter vivos, polo que puña nunha das notas. Entendo que coa idea de que en algún momento veña alguén e os reviva e que o seu corpo non se degrade aí dentro. Pero, non sei, me está parecendo todo como un pouco extraño. You were kidding. It's like a crypt. I thought Belters recycled their dead. We do. We don't get to be sentimental. We use every ounce of every resource we have. It's how we survive. So what do you think happened here? Maybe the people here were abandoned and got desperate. They could have thought they needed the bodies for something. Could be. Non sei, é todo un pouco extraño. There's no sign of the core yet. I'll check the server here. Keep me posted on any more excitement you find. A ver.
Okay, so now that we know that this channel is definitely private, You can finally tell me that last night was amazing, and you'll never be the same again? I'm flattered. I was just going to say that it was very nice. It really, really, really was. Grateful to have company in here. Vale, entonces, a ver, recapitulemos. Will I mess up your work if I remove this power converter? It's fine. That's a backup from their first attempt at wiring this place. They must have had no idea what would work long-term in microgravity. Just threw a bunch of caca at the wall and saw it didn't float. Whatever else this group was, they were brave. E non se teño moi claro onde teño que ir agora. Que bueno, ben pensado, teño o rollo este que me marca, non? Pero iba a enerxía de reserva para o sector 3. Vale. Ok. Looks like the medic was well liked. As mans do rei son as mans do seu sanador e así se coñecerá o lexítimo rei. Que? Non sei, todo estaba empezando a tornar cara a un rollo así como moi religioso estrano que non acabo de pillar. I'd never let this happen to me. I've got my recycler all picked out. Huh. All these poor Sabakawalas, staring at the abyss for eternity. I submit this recording alongside the station's medical records for future study. Though I take less faith than Dalton in foreign visitors, I have hope our tragedy will prove instructive to the burgeoning field of extraterrestrial immunology. The pandemic which decimated this station began as a standard Mycobacterium tuberculosis infection. I contend it was our antibiotic air filters which provoked the initial evolutionary surge. But it was the children born to this station whose stunted immune systems provided the fatal... They were taking supplements to combat living in microgravity. Wonder if it's the same stuff we take. I doubt it. The only reason we survive now is because of what we learned from settlements like this. Vale. Entón agora entendo que igual temos que facer a mesma xogada de antes. Ou xa directamente non. Need to power on the sector first. Porque antes aquí rediriximos a enerxía, pero había outro xeito de facer. Ou non é o mesmo sitio. Igual non é o mesmo sitio, porque aquí hai moitas máis caixas. Vale, a ver. Primeira. Vou darme a volta porque así me ubico mellor. Haría que ten que ir por este. Así que esquerda porque está ao revés. Tendo que ir abaixo. Conectar, vale. Esquerda. Conectar. Conectar arriba, conectar dereita. A ver como arriba ou dereita. Para onde vai cada cousa. Arriba ou dereita. Eu diría que arriba. Conectar. E xa está. Esta é a última.
Dios, non se ve un pevento aquí. Got some mining charges here. Looks disarmed. Wait. How much do they look disarmed? Disarmed enough. You clearly haven't handled many explosives. Guilty as charged. Looks different from the coffins in the upper sectors. Maybe they built it in the early days, before they ran out of supplies. Sí, la verdad es que este tenga así como... Ah, que este o señor Logan Dalton. Pero sí que este luce así como con máis biseles e máis cousas, non sei, máis decorado. Another nav beacon. We must be getting close to the core. Non sei, estou botando un vistazo porque non teño moi claro pero onde hai que ir. De momento, como ainda non pulsei o rollo de que mo marque. O sea, sei que podo pulsar, podería ir directamente, non? Pero me gusta botar un vistazo por aquí. Ten pinta de que xa hai aquí. Porque teño a impresión de que agora vou ver algo que vai parecer estrano. No. Non sei, nun xogo de terror isto sería como un momento de repente te aparece un cadáver ou algo así, pero... Hey, with all this alone time you've given me, I've been thinking about something. Whatever this treasure is, the one thing we know is that it will change everything. No more scavenging, no more running. That's the hope. The thing is, I think if I had all the money in the world to do anything I wanted, it would be doing this. With you. Okay, not this exactly, but working with you to help build a better future for the Belt. I want to be a part of it. If you'll have me, I mean. I'd be lucky to have you. So would the OPA. As long as you're sure that's what you really want. I want to be a part of something that matters. And I want to be with the only person who's ever made me feel like I matter too. Ujú. Todos estos son ataúdes. Holy shit, this is beautiful. Non é a palabra que usaría. Pero tamén está ben, non? Primeiro, porque se vos fixades, isto así no centro prácticamente forma un triángulo de Penrose, que se non sabedes o que é unha destas figuras imposibles que non se poden unir realmente extremo a extremo coa xeometría que teñen, pero... O sea, visualmente está chulo, pero son todo ataúdes, ¿sabes? O sea, isto é un pouco jodido de cojones. Vou por un pañuelo porque non teño aquí, necesito un urxentemente. It would be beautiful if it wasn't filled with dead Belters.
That shape at the bottom. I recognize it from the coordinates. Coming down. No, stay back. Try to get eyes. Mima. Tiroteo en el cementerio. Jesús. My name is Kamina Drummer. Dios, qué susto. I don't know O sea, qué who you susto. are, but Susto. Acabo de paisar libre. Y pensé que era un fondo show, no era. Sent to take me out. Lousy in your scum. But you'll never find that sample. Maya. I see him. He has you pinned down. I'll try to direct you from up here. Okay, he's coming up on the left. Okay, he's flanking around to your left. Bueno, eso a derecha, ¿no? Pero... You got him, but I don't think he's down. I lost visual. Maya. Wait, he's charging. Your left now. Me va. Wrist terminal broken. And he was running low on oxygen. The hypoxia must have made him disoriented. He seemed to confuse you for someone else. JP? What this guy was doing down here. Let's look around. He was obviously here for a while. Maybe he left something behind. Wonder what this guy was doing down here. Let's look around. Desenterré as miñas antiguas notas da carreira. Según un profesor de epidemiología, había un asentamento cinturino antigo nestas coordenadas que morreu fai moito. Nos podes levar ali? Avísame e me coordino co meu contacto da UNN. Máis tarde buscote e charlamos. Que Strickland estivo me vixiando de cerca dende o anuncio. Temos que movernos rápido. Rey. Vale, non sei quen é Rey, pero me vale. There's a message on here. You stole something from me. Luckily for you, my desire to see it returned is greater than my desire for revenge. This will be your only chance. Say I was open to it. My partner has other ideas. We know. She's already contacted the UNN near Shinabi. Luckily, some pirates got to them first. Pirates? Are they? Don't worry about them. Just send me your location and hold tight. However you deal with your partner, my men will clean it up. This is why I love Earthers. So this man stole the MK core. Brought it out here with his partner. His partner, who must be around here somewhere. Maybe they have the core. Vale, aquí non sei se estou do dereito, do revés. Non o teño moi claro. Cal é o chan? Vale, este. Non luce nada sectario e chungo isto que te cagas. Que va? Logo virá co vello, o leopardo e acostarase coa cabra e os nenos os levarán á salvación. Viaxeiro do futuro. Viaxeiro do futuro, os nosos amados fillos yacen afronta a ti. Se es un sanador sana, se fas milagros, obraos. E se só estás de paso, pasa e vai en paz. O colectivo Casiopeia. Pues sí, entiendo que la premisa de estos señores simplemente era rollo, me quedo aquí en éxtasis a modo de momia y ya en algún momento me resucitarán.
Entendo que quedaron a deriva en algún momento, pois esperaban que o resucitaran, pero claro, se te atopa unha persoa que non te pode resucitar, que é o máis probable, Oh God. non sei, un pouco raro todo. The first ones. They're all Children. It's a children's tomb. They buried their children here first. Couldn't bear the thought of recycling them. Then they couldn't bear the thought of being separated from them either. Claro, que estaba So here pensando, they are. non os estaba ubicando, pero sí que efectivamente son Here they are. moito máis pequenos estos. So these people stole the core and ran here. And they hid their prize. in a fucking children's tomb. ¿Qué cojones estou vendo aí no medio? Bueno, pues nada, seguimos poniéndonos creepies. Some of the first children born in the belt, and this is the fate they suffered. They were abandoned, but at least they weren't forgotten. Here. What do you think happened? Let's find out. De boas a primeiras eu diría que lle meteron un tiro. So they stole the MK core and brought it here. But then our security guard turned on his partner and shot her? Seems right. Comezo este diario polo beneficio das futuras historias. Creo que estamos embarcándonos nunha revolución biomédica. Sendo a aparición do nitróxeno sintético e o CRISPR, non sei que é, os seus únicos rivais. Non sibi, sed omnibus. Non sei que cojones significa. Este perdeu todo o sentido e proceso de proceso de propiedade. Según os rumores, están presionando os investigadores nobeles con un modificador de mellora cognitiva como avance. Como intenten conmigo, pódese meter polo cu a mellora. 2 de setembro. Pregunteille a Strickland que sabe sobre os outros equipos que hai aquí. Non respondeu. Sé que non somos os únicos neste proxecto. Que investigación oculta. Están tan locos como para desarrollar como arma, o sea, como para desenvolverlo como arma. Ui, perdón, que tirei do cable, se foi todo para baixo. Os datos son claros, isto non pode enseñar moitísimo sobre bioloxía, pero vale, ok. A ver, resumo, todo está saindo moi mal, básicamente. Que fueron probas, cojones. Vale, para o núcleo, tamén visto. Looks like this scientist contacted the UNN, and they sent over the Urshinabi. But they weren't able to stop the word from leaking out. The MK core isn't a treasure. It's a weapon. What kind of weapon? I don't know. Something alive. And fucking dangerous. Guess they stashed it before they had their fight. It's not in here. I have compiled evidence to show why this substance presents such a novel set of risks. I now truly believe we may be looking at an eschatological event. I thought I could deliver this sample to the right hands and develop an antidote, but I underestimated many things.
All that matters is that I destroy the sample and pray the same will be done to the rest of this cursed substance. Yo, dito esto tengo pintado muy mal. So the MK core is some kind of organism. I don't know. And neither do the scientists studying it. And yet this company is pouring endless amounts of money into it. They're willing to kill to keep it secret, and now they're running human tests. Not humans. Belters. Belters who were lied to, or tricked into agreeing to this, assuming they were given a choice at all. Fucking inners. They found a weapon they didn't understand, and they brought it out here to play with. That's horrible. It's nothing new. Just like Anderson Station. The Le Guin. Even these people. Left out here to die. Just another chapter in the story. Got something. ¿Verdad que estaba pensando? Creo que una parte de por qué me está gustando el show es porque no tenía ninguna referencia de absolutamente nada de qué iba todo esto. No sabía qué tipo de show, o sea, qué tipo de historia me iba a topar. Ready? We found it. And now we're going to destroy it. Pero estaba pensando, no sabes ni qué, ¿cómo sabes que puedes destruirlo? No sé, sinceramente. Yo no sé si me levaría así tan gratuitamente. Y más a miña propia nave. We'll reach full burn in about a minute. What are you going to tell the others? That we didn't have a choice. We can't sell a weapon like this, no matter how much money is involved. Kamina, we do have a choice. Hear me out. Whatever this is, it could still be everything you need to help the Belt. What if we kept it? As a weapon? Or as a bargaining chip? Call it what you want, but no one would mess with the OPA if they knew— The OPA doesn't work that way. It's 100 factions with 1,000 goals. The OPA would tear itself apart over something like this. Why are you so sure of that? You're talking like an inner. I'm talking like someone who knows the OPA. Who knows men like Doss and what they do to stay in power. But the Belt may never get a chance like this again. You can't just take that away. You don't get it. You may have bounced around in Zero-G for a while, but you don't understand the Belt. Hey! What don't I understand? Belters always look for danger. Broken air filters, leaky reactors, anything that... It's a disaster waiting to happen. Think about it. Not like a Martian, but like a Belter. From everything you've seen out here so far, how do you think this really ends for us?
Fuck. You're right. Let's do what we have to do. Que no estoy entendiendo muy bien la premisa. ¿Por qué les darías esto? En plan, no sé, es como de repente colles e lle das, non sei, unha bomba nuclear a un país aleatorio. Ou un arma de destrucción, o sea, biolóxica. What are you doing? See, Baratna? Told you we couldn't trust her. ¿Qué cojones? Hand it over. Now! And that? Arlen, listen to me. That is a death sentence. You'll never be able to unload it without getting killed in the process. See, that's your issue. No faith in your crew. I already have a buyer on Ceres. Damn it, Arlen, you don't understand what you're doing. You always think you know better than everyone else. That's how you always end up here, yeah? I don't know what the fuck your plan is, but you can't just take over the ship and throw Drummer in the brig. No brig. Airlock. What do you mean? Just got to head back to Ceres. Tinsha! How long is the trip to Ceres? Huh? 2 weeks? 3? You want to stay awake the whole time? Until we sell this thing, she'll be trying to take it back. Stubborn or Walla. Never knows when she's lost. Oh my god. No, there has to be another way. As long as she's on board, it's still her ship. You think Maya and Virgil will take orders from us while she's around? Even the fucking pilot likes her. No. It's the only way to finish this. Take her to the airlock. No nos vaya a sudar el tipo este. Vaya a ser en serio tan cabroncete. Espero que isto saia ben, porque senón senón estamos ben jodidos. I'm sorry, Cap. For real. I wish I could stop Arlen. You can. Help me take him down. Baratna's the only reason I'm alive. The only reason I got off Vesta. Esto es todo que... I can't let you hurt him, but I won't watch you die either. ¿Qué cojones? Can't stand to be apart from your girlfriend, can you? You son of a bitch! Le metió un tiro. What did you do? Sabaka nearly bit my ear off. Would have clawed my eyes out next. Wait, she isn't a part of this. Porque aparte agora só temos un casco. We can make it to the station and send a distress signal. Hurry! I'm the one with the bullet in me.
You take it. You'll be fine. We both will. I can't. Stop. We don't have time and I won't let you die. I said I would do anything to help the Belt, and nobody can do more for the Belt than you. No! Come on. Come on, come on. No! Come on. Así, se piraron, porque hijos de puta. Maya, please. Maya. Oh, Maya. Sinceramente, como vuelva a topar con esos dous, tanto un como outro, va a acabar cun tiro no cu. Tato. Pois así foi, capítulo rematado. A verdade é que hoxe rematei antes do que esperaba. O sea, este foi un poquinho máis curto, porque realmente empecé ás 11:30, levou unha hora este capítulo nada máis. Pero sí que é certo que foi un pouco máis intenso, porque non tivo tanto anaco de exploración e tal. Pero sí. Non sei, a ver, este tío ben, gustou o que pasa que non esperaba que morrese a tipa esta. Pois é o que hai, supoño. A ver, imos ver as decisións. 58%. Venganza de broma. A promesa cinturina de malla. Kramer estaba... A ver, dame un segundo. Xa está, líbrame. Xa estou, pois iso, non sei. Sinceramente, un pouco fail este final. O sea, este final, Claro, porque estaba pensando, que son 5 capítulos, isto era o terceiro. E xa pasamos da metade do xogo, fixemos como 3/5, máis ou menos. Confiar ou luchar. E aparte, non sei que pasa se loitas e eu asumín fortemente que... Non sei se pasa algo diferente, non sei se Maya acaba morrendo ou non, pero decidín confiar en él porque ao principio no primeiro capítulo o axudei, entón dixen, bueno, sabes, o empurraremos ao pasar ou algo así, sabes, non pensei que iba a ser tan cutre. E hai unha posibilidade de que Maya se quede. E isto por que pasa? Igual se non tes unha relación con ela ou igual se non confías no outro, pode ser.
O sea, que me estás diciendo que a Mirante parte de xente lle morre lle morre malla? Cojones. Pois bastante feixo. Non sei se logo pode sair viva, pero... Maya, please. No. I need to get off this rock. Maya, I'm so... I'm... Pois así foi. Ahora conste que agora non vou seguir. Que a ver, hoxe vai ser un pouco máis curtiño, pero prefiro ir facendo así directos de capítulo e xa está. Non sei, próximamente ainda non sei que vou facer, porque ainda non o teño moi claro. Porque ainda onte estaba falando con Fedello de se, non sei, de intentar rematar tías, pero entón teria que poñer aquí outro doc e resultar un pouco cabreado. Dese darlle outro try a, como se di, ao Red Dead, dese darlle o primeiro try ao Kingdom Come ou non, aínda que, non sei, cousas ao redor do xogo non me gusten moito, non sei que farei todavía. Pero bueno, agora vamos a seguir o principal. E bueno, irei pensando en cal vai ser a próxima cousa que xoguemos, que esa xa apunta a ser un pouco máis longa, xa o plantexo como algo un pouco máis de vamos estar tranquilamente en verán xogando a iso. Ao final o verán non é tan longo, quero dicir, e pensar que se me poña a xogar unha cousa de... Se por exemplo poño a xogar ao Red Dead, sei que vou estar todo o verán facendo iso. Se me poño a xogar ao Zelda, sei que vou estar todo o verán facendo iso. Se me poño a xogar ao Kingdom Come, non sei canto dura o Kingdom Come, pero contade que estou facendo directos de 2 horas. Para min o verán se acaba máis ou menos para facer directos por a mañá, se vai acabar en agosto. Bueno, non, sí, a mediados finais de agosto. O sea que realmente xuño, xulio, agosto. O sea que realmente non é tanto tempo. Así que o verán pasado, o sea, o curso pasado verán para min foi máis longo, pero este, como estou facendo aínda exames, vai ser máis curtiño. Entón, ao final, pois é iso. Vou a ter... Ainda que faga 4 directos a semana, sabes? Son... Cantas semanas son? O calculo rápido agora, pero... máis que nada porque despois diso non vou poder seguir facendo directos, pero son como... Semana, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9... Como unhas 10 semanas
sea que vou poder facer como uns 40 directos de 2 horas, que son como 80 horas. Non son moitas. Seguramente en directos, bueno, porque podo facer 2 horas e media, pero normalmente en directos de 2 horas non me vou dar pasado seguramente nin o Red Dead, seguramente nin o Zelda, porque eu me enrollo xogando moitos os xogos. Entón non sei canto dura o Kingdom Come, non sei canto dura si algún xogo que me suxeriron por aí, pero non sei que farei, porque xa os digo, o ano pasado cando quixen emitir, o que pasa que non me daba, porque ainda non estaba por cable ata aquí, tive máis tempo, empecé así máis ou menos en maio tal, entón tive en varios meses e tiña como tempo un pouco máis indefinido, pero agora teño que calcular un pouco mellor. E aínda que fosen, pois iso, canto multipliquei? 40 directos de 2 horas, porque aínda que fosen 2 horas e media estaríamos falando de 100 horas. O sea, entre 80 e 100 horas son o que vou estar, o que vou poder facer de resta de os directos esta semana, que xa, pois, unhas cantas menos. Non, o sea, non o sei. Xa vos digo que non sei se vai haber tempo a pasarme un xogo así moi longo, porque a verdade que pensando que non son tantos directos, e o verán pasa máis rápido do que parece. Entón teño que pensar un pouco o facer, pero bueno, eso xa son comentarios de cabeza miñas, porque logo do verán seguramente non sigue facendo directos, porque non teño tempo. Entón non sei se en algún momento Adrián terá a xenda un pouco máis liberada, igual plantexamos facer algo outra vez algún sábado ou algunha cousa así, pero directos de estar xogando, de agora mesmo só podo facer en vacacións, e iso é no verán. Entón, pois, bueno, é o que hai un pouco. A ver, isto remataremos e logo, pois, non sei, co seguinte que xoguemos xa vos digo. En principio, pois, vou ir con calma, o que me dé tempo a pasar guai, o que non, pois un pouco mala sorte. Non sei, a ver, tamén podo plantexar empezar os directos antes e faceros un pouco máis longos, dependendo do que xoguemos ou tal, pero bueno, en principio, de momento é así. Tampouco nos vamos a cambiar a cabeza en exceso. O dito desto, me queda o capítulo 4, que é o que estamos empezando agora, o capítulo 5. En principio, un directo, o sea, en 2 directos máis xa está. Isto sí que tengo un... Me dixo Fedello que tiña un DLC, pero eu non o teño, entón, pois, o que é. Conste que a historia remata no capítulo 5, entendo que o DLC como un pouco máis de contexto, unha historia así, en plan, capítulo spin-off, non sei como dicirlo exactamente, pero bueno, iso. Que non sei, como sempre, pois, grazas por pasarvos estas cousas, e xa iremos falando un pouco a semana que ven de... Porque estes días tamén quería facer un recopilatorio dos Game Awards e estas cousas, eso seguramente fago a semana que ven e me como un directo. E non sei se dicirvos que o luns, porque quería facer un día a semana de polo menos un ratiño estar comentando as novas e estarei un pouco de leria, pero iso é probable que o fagamos, non sei se dicir que o luns ou os venres, porque a metade de semana o problema de facer as cousas os luns é que ainda non pasaron demasiadas cousas, e o problema de facelos o venres é que ainda non pasaron as cousas do fin de semana, pero bueno, que iso é algo que nos pasaba moito cando facíamos o rollo da pistolería, recabábamos novas e tal, porque sí que me gustaría volver a facer un pouco iso de recabar as novas e non estar simplemente lendoas, porque moitas veces hai días que saen cousas interesantes como para estar falando, pois igual unha hora tranquilamente, hai días que igual xa as cousas que non sei, que son nova na historia do videoxogo e tal, pois igual me dá para estar comentando 20 minutos, porque tampouco me interesa a mí personalmente en exceso, e me máis cómodo igual, pois iso, acumular e facer un día xa con calma. Entón, pois non sei, pois iso, o dito, que nada, vémonos hoxe, venres xa, pois vémonos o luns, supoño que en principio ás 10, así que contade que o luns ás 10 habrá outro directo, e xa imos falando. Grazas por pasarvos e vémonos. Deica.